Reka ngo soza ngwifuriza kugubwa neza ikaze kuri Mbatatu 50 wodayima kudukurikirana uri mu Rwanda uri hanze yarwo uri ku migabane igiye itandukanye hirya no hino ku isi ikaze kuri Mbatatu 50 amakuru yacu araza kwibanda kwizi ngingo zikurikira. Umutwe wa twirwaneho MLDB urigamba ko wirukanye ingabo z'igisirikare cya leta ya Kinshasa mu duce zari zaragiye zikaba harimo agace ka Mwenga, Fizi ndetse n'Abahindigiri. Utwo n'uduce dukikije agace ka Minembwe. Turaza kuva mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tujye muri Kenya, aho urubyiruko rwa Kenya rukomeje kuburira Abanyarwanda, Abarundi batibagiwe n'Abanya-Uganda ko uyu ari we mwaka wabo wa nyuma wo kuba basohotse mwa kiriya gihugu bakagenda bakazinga utwabo bakava mwa kiriya gihugu bakajya iwabo. Uzarenga kwayo mategeko ko azahura n'uruva gusenya. Ariko hagati aho amakuru aturuka mu kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iyo tuvuze Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abenshi bahita bumva iburasirazuba bwa kiriya gihugu, aho intambara ziri guca ibintu bigacika zihanganyemo n'igisirikare cya leta ndetse n'ihuriro AFC M23. Amakuru aturuka mu kiriya gihugu mu burasirazuba bwacyo bivuga ko umutwe wa twirwaneho MLDB ngo wirukanye ingabo za leta mwa kariya gace ngo zifatikanyije n'ingabo z'Abarundi ngo ndetse na FDLR ngo ndetse n'Abawazalendo. N'uduce twari tumaze igihe kinini dukontororwa n'igisirikare cya Kongo, bivuga ko uyu mutwe wa twirwaneho wabirukanyemo ukaba ari we uri gukontorora utu duce. N'uduce turimo Gakenke, Mwenga, Fizi, Bahindigiri. Utu duce twa Bahindigiri ndetse na Fizi ngo n'uduce twari twarigizemo indiri y'Abawazalendo ndetse ngo n'umutwe wa FDLR. Uyu mutwe wa twirwaneho MLDB uratangaza ko utazigera uhagarika kwicungira umutekano ndetse no gucungira abaturage bawo. Mu gihe Kongo itaremera kujya mu nzira y'ibiganiro by'amahoro, itazigera ihagarika gukora umutekano ndetse no gucungira abaturage umutekano wabo bakeneye. Ni mu gihe abaturage benshi bo mu misozi ya za Minembwe bavuga ko bakomeje kubaho mu bwoba kwimurwa n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro. Ikibazo gikomeje kwibazwa ni iki: ese AFC M23 izakomeza gushyira icyizere mu biganiro bya politiki cyangwa izageraho yumva ko ibiganiro bitakiri inzira yo gukemura ikibazo? Iki kibazo kirushaho gukomera mu gihe ibiganiro bimaze imyaka myinshi bikorwa hagati y'impande zombi zitandukanye zifitanye amakimbirane muri RDC, nyamara umutekano ugakomeza kuba mukeya cyane cyane mu bice birimo Minembwe. Mu myaka 20 ishize abaturage bo muri Minembwe cyane cyane Abanyamurenge bakomeje gutabaza ku bibazo by'umutekano, ibitero by'imitwe yitwaje intwaro, ibikorwa by'ihuriro rya leta ya Kinshasa ndetse no kutagirirwa icyizere n'inzego zimwe na zimwe za leta. Nubwo habayeho gahunda nyinshi z'ibiganiro, amasezerano y'amahoro n'ibikorwa bya gisirikare, ikibazo ntibirabona umuti urambye. Buri gihe iyo habonetse agahenge gato, imirwano yongera kuba ikibasira abaturage n'imitungo yabo. Ibi nibyo bituma bamwe mu Banyamurenge bibaza niba amahanga gifata nk'ikibazo cyabo nk'ikigomba kwitabwaho byihutirwa cyangwa niba cyarahindutse kimwe mu bibazo byibagiranye byo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu mezi ashize AFC M23 yagaragaye nk'imwe mu mbaraga zikomeye mu burasirazuba bwa RDC, igenzura ibice byinshi kandi ikomeje kugira uruhare mu biganiro bitandukanye byahuje impande zifitanye amakimbirane. Ariko ikibazo gikomeye ni uko benshi mu bayiyobora igisubizo ku bibazo by'umutekano bibaza impamvu ibiganiro bikomeje gufata igihe kirekire kandi nta mpinduka zifatika ziboneka mu mibereho y'abaturage. Ku ruhande rwa AFC M23 ishobora gukomeza kuvuga ko ibiganiro ari byo nzira nziza kurusha gusubira mu ntambara yeruye, ariko uko igihe kigenda gihita abaturage batabona ibisubizo niko igitutu cy'abashaka ibisubizo byihuse gishobora kwiyongera.
Ese ibiganiro birimo gutanga umusaruro? Ibiganiro byatanze umusaruro mu kugabanya ubushyamirane hagati y'impande zishyamiranye no gukumira intambara zikomeye mu bice bimwe na bimwe. Ariko ikibazo cy'umutekano muri Minembwe n'ahandi, abaturage benshi bavuga ko impinduka zifatika zikiri nke. Muri make bakomeje kumvikana ku mbuga nkoranyambaga batabaza ibitero bavuga ko bagabwaho buri munsi. Umutwe wa Twirwaneho uhanganye n'ibitero by'ihuriro rya leta ya Kongo uvuga ko byibasira abasivile nawo ntuhwema kumenyesha umuryango mpuzamahanga ngo ugire icyo ukora. Hari ibintu bitatu bikunze kunengwa: amasezerano asinywa ariko ntashyirwe mu bikorwa uko bikwiye, kutumvikana ku mpamvu nyamukuru z'amakimbirane, ndetse no kubura icyizere hagati y'impande zose ziri mu biganiro. Ni ikibazo kigoye gusubiza. Kugeza ubu AFC/M23 ikomeje kwitabira inzira za politike no kuvuga ko hakenewe impinduka mu miyoborere no mu mutekano wa RDC. Mu gihe AFC/M23 ikomeje kwitabira ibiganiro, ikibazo nyamukuru si ukumenya niba izakomeza kubyizera cyangwa se kutabyizera, ahubwo ni ukumenya niba ibiganiro ubwabyo bishobora kubyara ibisubizo bifatika mbere y'uko abaturage babitakariza icyizere burundu. Iri ni itangazo ryasizwe hanze n'umutwe wa Twirwaneho MRDB, risizwe hanze ku itariki 21 Kamena 2026. Reka tuve mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twinyanyagirire muri Kenya. Amakuru ari kuvuga muri Kenya, abanyarwanda n'abarundi baba muri kiriya gihugu cya Kenya agapfa kaburiwe n'impongo. Ni umugani abanyarwanda bakunda guca, ni umugani uburira se cyangwa se ugakemera. Amashusho akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri Facebook, hagaragaye bamwe mu rubyiruko rwo muri Kenya baburira abanyarwanda, abarundi batibagiwe n'abagande baba muri icyo gihugu ko mu mwaka wa 2027 bagomba gusohoka muri icyo gihugu, bitabaye ibyo bakazabona ishyano. Amwe mu mashusho yagiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bamwe mu rubyiruko rwa Kenya rwumvikanye baburira abanyarwanda, abarundi batibagiwe n'abanya-Uganda ko basabwa gusohoka muri Kenya muri 2027 kuko hari impungenge ko bazivanga mu matora kuko bizwi neza ko bafite indangamuntu. Ni mu biganiro urubyiruko rusigaye ruhuriramo rwitwa bunge, mu Giswahili ari byo bivuze inteko nshinga amategeko, maze bakaganira ku bibazo bizengereje abanyakenya, cyane cyane ibibazo bya politike. Umwe muri urwo rubyiruko yumvikanye agira ati: "Shaka kubwira abaturanyi bacu bo mu Rwanda no mu Burundi, ibi ntabwo twabyibagirwa. Niba uzi ko uri umunyarwanda, umurundi, n'umunya-Uganda, uyu niwo mwaka wawe wa nyuma wo kuba muri Kenya muri 2027. Musohoke gato mu gihugu kuko muri uwo mwaka hari ibyo twebwe nk'abanyakenya dushaka kwikorera. Nitugufata uri ku murongo ngo ugiye gutora, aha uzamenya umunyakenya uwo ari we." Urubyiruko ruvuga ko rubizi neza ko hari abaturage bo mu Rwanda no mu Burundi bafite indangamuntu za Kenya bahawe mu manyanga, kandi ko nitukubona ku murongo ugiye gutora uzatubwira uwo ugiye guhereza ijwi. Ibi bintu nibyo byatumye abantu bo muri Afurika y'Epfo bicwa. Ntimuzagerageze gukina n'uwo mukino, banyarwanda muri hano muri Kenya, mubwire ayo matsinda y'amabandi abazana hano ko uyu ari we mwaka wanyu wa nyuma wa 2027. Muzinga urwangushye musubire iwanyu. Yavuze ko ibi na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda akwiriye kubimenya ko abantu bawe twababuriye ntabwo ari ukubakinisha. Urubyiruko ruvuga ko izo ndangamuntu mufite nizo gutuma mucuruza ibyayi, ibigori no kugira ngo mukoreshe M-Pesa gusa. Abanyarwanda n'abarundi baburiye ko bashobora kwicwa mu gihe ibintu bishyushye, cyane cyane mu banyapolitike n'amatsinda y'urubyiruko abogambiyeho. Hari inkundura hagati y'abashaka ko Perezida Ruto atongera guhabwa indi manda, abazwi nka One Team, hakaba n'abamukeneye ko yongererwa guhabwa indi manda, abazwi nka Two Team. Ni mu gihe bizwi ko hari umubare munini w'abanyarwanda, abarundi batibagiwe n'abanya-Uganda baba mwakira igihugu cya Kenya ku mpamvu zo gushaka imibereho.
ubu n'ubutumwa bwasizwe hanze n'umwe mu rubyiruko rwo muri Kenya. Reka amakuru yacu tube tuyabumbiye hano, mbibutsa ko mwari kumwe nanje Mbate 250. Nimba ari ubwa mbere ugeze ku uyu muyoboro wa Mbate 250, kanda subscribe maze tujye tubasha kubana 5 kuri 5. Nimba ari ubwa mbere, nimba ikiganiro cyacu kikuryoheye, gisharinga abandi bagikeneye maze nabo tubashe kubana 5 kuri 5. Reka amakuru yacu tube tuyasubikiye hano, reka tubonane mu makuru yacu akurikira mu kanya gato. Ciao ciao.